Selama bata ganupan ni sadarion silma jalota hatani Tuhan bukal ni hapor sayonta artong pemahita pinujima ham Jehovah nadok memberi gulu na baru benami hidup nyuhru doa Tuhan gabi bui hanami bapa mandopa kon ari sadarion marsahap maham isi hormah nami mandopa kon genup lawan nami hatamu ma bohal rosigo benami masih cupa hamhanami hatengeran hitung-hitungani guru. Amin. Kita garupan uria hina hulungan ni Tuhan ija bebe ita marianan hatan Tuhan bata sadarion bani hari perlobe i bulan Aprilon betum bani Psalmen 146 ayat 8 nini sonon. Jehovah do na mangukap matani nama pitung. Jehovah do na pajongjong halak na dop ipatunduk. Jehovah do na makaholongi halak parpitor. Emadas. Ibagas golus siganupari perlu do adong coloman. Mendopak kon ahape na masa bani guluon ahape na patut si hobas kononta bani ngondo adong koma nagabe arihan si pai huti huton sonari marhitehon ni ayat sadarion tentu i patugah kubata harohan ni haganupan ai coloman age arihan si pa ihudi utonai. Nini judul bagal ni Psalmen 146 ya tahun pitah ne batas satar hatenger. Ai martuduh-tuduh hubani peranan na begal humbani Tuhan. Laho patotap aha nabui rosi namaningon dalam konota bagas kuluhon. Jadi Jehovah do harohan nih hagan upanai. Janana paling utama tarhatengir hon duai. Bisa diandalkan dan pasti adanya. Domu bani ayat on. Itonga-tonga ni nama sabani guluta masam. Ipakai hata adong mata nama pitung. Adong halak na ipatunduk. Na teraniaya, na tertekan, na terbeban. Adung homado halak parpitor. Ibagas golurni, tapi tong tidak mendapatkan keberuntungan. Sonan yarap kon. Ibagas haganupan situasi ini ijon Jehovah do na mangukap. Jehovah do na pajongjong. Jehovah do na makaholong. Peranan besar yang begitu diharapkan oleh orang-orang yang membutuhkan keselamatan, yang membutuhkan kehidupan, yang membutuhkan berkat, ada datang dari Tuhan. Onma colomanta sadarion, kita ganupan, tentu halak bui maka tahun mengakui jana menggulu ibagas aha naginoran domu hubani na bui ibahin Tuhan ai na siul banon di Tuhan ai angku mengguluh bani hapor sayau porsayam hubani Tuhan sadarion buka hita bulan Aprilon jani imasuki berbagai macam kehidupan berbagai homani age pargoluhan sonai age dauh ni pardalanan rosiragam ni namasa bani ganupan perdalanan ay. Lewat horja, lewat pikiran si pikir honon, lewat sura-sura si parayak. Ya, ibagas ganupan ay Jehovah menjadi hatengeran ni uhur. Ibagas ganupan ay Jehovah nagabe haporusan anja hapangusan dia. Nini badan bilang tuh terhatengir kon.
ayat harian sadarion terhatingir pun jana ada keyakinan na menggulu ibagas diri tapasalai asi ibagas sapor sayaon idalani hita hagarupana ibagas sapor sayaon idop akon hita hagarupanai pori paet mahol borat rosi pena ia lami hita itongan-tongan ni hagarupan perdalan ni guru namaningon dop akon tai itu menjadi sebuah tempat di mana iman hapor sayaon ai akan diuji dan diwujudkan. Jadi marhorja ham, mardalan ham, ya, marpikir rosi merencana menatap nejabe. I ai mana gabi ianan hapor sayaon ai patudukon kualitas guguh ni rosi age manfaat ni pakorhoni bagas gulu. Jadi kubantah ganupan ibagas hapor sayaon idalani hita gulu. Marhasoman hapor sayaon. Hapor sayaon ay maaf hapor sayaon ubadi Tuhan na betul-betul margogoh tumang jana tarhar tengerpon. Ibagas gulu ta si ganupare. Totu maningun malo jana mangasup kita menjaga hapor sayaonai. Betulang adong be natar pernalang kita pembayaran di Tuhan, kuasa di Tuhan. Tapi dagati motop kita terlaju halani borak ni setaronon. Tapi pakai kita atau ubah kita pikiran ta. Justru atap ni setaronon pe na hidup akon hita bani hagaluman perdalanan rosi hidup akonon ai. Ijai mahita patuduhkon hapor sayaon. Ijai mahita mangahapkon holong di Tuhan. Ijai mahita makin melihat bahkan mandaihun begal ni kuasa guguh apa pasuk-pasuk. Selamat menikmati berkat Tuhan, selamat menjalani golu ibagas panramotion di Tuhan. Tarhatenger hondo ia jana ingat hama domba-dombamu jana rapakon ham menjaga hapor sayaonai laho marayak hamonangan narsitata. Selamat menjalani April jana bala mangahapkon begal ni kuasa ni Tuhan namang kiri-kiri golu tasiganu pare. Ini salinari jaho badu na mangukap, jaho badu na pajong-jongkon, jaho badu na magkahulongi kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Ideihon hanami begal ni kuasa apa hidup ni uhurmu. Na ia pehon hamu benan terlebih mendupak konari sadarion. Bapa, totu ibu bayi ham dohanam maka tengerhon hagalupan ini kulunam. Jana ibaga sapor sayaon pasal kuasa apa hidup ni uhurmu nasonin begal sonai mahanami mendupakon pena masa baniku jana perguguhi permalui hamana menramatkan ai menjaga guguh ni hapor sayonin laho pamonang diri bani ganupan sidalaran nami pinuji magoranmu Tuhan pasu hama ganupan lahoan horja nami sadarion ajari ham hanami asediar jana pasu ham semar buah nama der marmalas ni rumah nami rapakon ham Tuhan napa luahkon napa jongkon nama kaholongi anami. Amin. Oras ma batah ganupan.